Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, urmаттуу биздин каналдын жылкы сүйүүчүлөрү, улакчы чабандестери. Бүгүн достор бир өзгөчө улакчы ат Арабандын гүл баарында сатууга чыгып атат туугандар. Улагына гарантия ат издегендер үчүн жакшы бир тор атты көрсөтөбүз. Кайман аты Танк деген ушул жоон жолпу ат туугандар, көчмөр ат сатууга чыкты. Ушул атты сиздер менен биргеликте көрөлү. Атты кандай экен азыр сиздер дагы бир биргеликте сынаңыздар, баарыбыз көрүп бул атка бир маани берели. Андыктан туугандар, чогуу туруңуздар. Биз баштадык. Нурсултан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, ака, кандайсызбы? Жакшы экем, өзүң кандай? Тынчсыңбы? Тынч. Бүгүн Кудай кааласа Танкты сатууга чыгардыңар. Чыгардык ака, ошо бир аз. Кудай кааласа улакчы ат чыгат экен, Улактын аты. Эми аттын маалыматын биздин көрүүчүлөргө бер. Атты Канча жашта, каяктан келген, мындай таги түгү, тектүүлүгү баарын айтчы. атты биз алганбыз энчигеч. Энчиге келген ат өзү. Энчиге келген ат. Бабайдын колунан алдык эле. Каяктан келген? Бул Жалал-Абадтан келген ака. Жалал-Абадтан келген ат. Анан аргыны эмесин пародасын экенин толук билбейбиз биз делечи. Толук билбейсиң? Ат эле келген, ат алып келгенбиз. Атты бизге 7 жашта берген. 7 жаш экен да, 4 асы экен да. 4 асы 7де берген. Бул бабай ошондо бул кандай эми мактоо менен бергенби же кандай экен? Бабай бизге бергенде атты мен азыр мактабайм деди. Апарып минип улакка салып көргүлө, мактоосун өзүңөр айтасыңар деп берген. Эми келгени канча болду? Келгенине 1 ай болуп калды. 1 ай болду. Эми бабай айтканчалык чыктыбы? Чыкты ака, ат тизгинде. Андан да ашык чыктыбы? Ашыкча. Биздин мукумга толду да. Мокумду кандыра турган ат экен да. Кана бир укам катуу минип көрчү, бул аттын эми азыр сууту кандай, качан улакка барды акыркы жолу? Ака 2 күн болду. Жаныбар. 1-2 жолу улакка барып турду, 1-2 жолу улакка барып ошол. Салдыңар, салганда мындай салган жерине салгандай кирип атабы? Каккан жерине каккандай? Топтун ортосуна жетет ака, турат. Жетет, Атты толук сутайлы деп кыйнабады. Мына жерде көргөндөр, билгендер болсо сөз салышса айтышат. Аттын кандай экен дейин, Бою канча чыгат Нурсултан? Бой 1.60 плюс минус болсо керек ака. Элчөппүз биз. 60 плюс минус. Бирок мындай караганда кыргыз жылкыдан деле немеси бар экен да, витчи. Кыргыз менен аргын дагы болушу мүмкүн да. Аргын экен да. Бияка бастырып чыкам. Танктын дене мүчөлөрүн көрөлү. Туяктары тазабы? Туяктары таза, эми улакта тебеленген бир аз жерлери бар. Жерлери бар. Арада көрсөтпөйбүз бар. Аттын мындай чуркаганда жеңилдиги кандай? Жеңил ака. Жеңилби? Жүрүшүнө көп оордойт, бирок жеңил. Азыр бир сыра чабып көрсөк болот, Болот, бирок. Ары бери мына өдөгө дагы чыгарып көрөлү. Бир аттын чуркаганын көрөбүз, андан кийин мына туяктарын жакындан тартып сынай буроолорун көрөбүз. Бир кой берип чыкам өдөгө. Жаныбар. Накта аламанга чыга турган ат экен да, Торпок улактын аты экен да. Үстүнө улак тийдиби? Ачтыбы? Улак тийди, улак тийип. Кана эми туяктан кылдыга коёчу бир. Тарбиясы жакшы. Тарбиясы зор экен. Зорбу? Эки жака бурачы. Шашпай эле. Жылоосу жайын экен. Оңго, солго бургун. Шашпай эле, мына эле. Шашпай эле, неме кыла бер. Тогураак бир аз. Бияка. Эми Жалал-Абадтан келген ат. Тарбиясы баары мыкты болот да. Токто. Мына тебеленген жерлери алыстан эле байкалат экен. Оң тебелентир. Мына арт жагы ошо кечек улакта болуп келди экен ошо. Арт жагы, Арт жактары кичине тебеленип. Туягында уа шүбөр. Жок, ондой жок. Андай нерсе жок. Атты келип текшерип, калагандай текшерип алсын. Жештери эми аттын сыртында экен. Сыртында экен ат. Бергениңе жейт. Мына кабактарын көрсөтөлү. Дыханиясы жакшы экен, Пешинесине ушундай кичине кашкасы бар экен. Мына
Атты чаап көріп алам дегендерге даярсың ба? Даярмын ака. Барып, апарып, бір-екі салып текшеріп, Ха. қалағандай алып текшеріп алсын атты. Текшеріп алса болады, а? Болады. Мына туғандар, атты емі, мында жоғышты тарауытшы. Ат өте жоғыш ака. Қолға қарағанда. Бізде жаш бала аяқ кіреді, ат ондай емелері жоқ. Жаман характері жоқ. Жаман характері жоқ ат. Бастыршы, мына басқан басығын өзің немесіменен көрел. О, аяқтан daha бір қой өресің көм. Бастыры бер азыр. Мына. Арқан екі тұяқ, ақ тұяқ. Және сындағы бар екен, өнердағы бар екен. Бұның басын қанша деп отасың, Нұрсұлтан? Бұны ака шо 10 деп отабыз. $10.000 дедің, а? $10.000 деп отабыз. Келіп жақсылап сұрап, Қой бер! атты улақта көріп, улақ апарып салып көріп жерде есептей берсін ака. Салып көріп, есептегенге мақұлсың, а? Мақұл мына. Айтқан жерін алып барасың. Айтқан жеріне апарып берем атты. Мына достар, жақсы атсыз дегенде çalсаңыздар болады екен. Аттың тұрған тұрпатына сіздерге де көрсеткен қаракетті қылдық болушынша. Үсті толы. Үсті тоқ. Баяғында, өкем түшіп қайраменші. Мендіргенде қандай немесін көріп қойылды. Жоп-жош екен, а? Ат жош. Ат мінгенден өзгеріледі. Мінгенде өзгереді екен. Үйірі бар ма екен? Үйірі бар. Үйірі бар. О, үйірі бар екен. Желесічі? Желесі бар шо. $10.000 кемі бар, а? Кемі бар екен, сұрашады. Мына туғандар атқандай екен, комментарий жазыңыздар, жаққан болса çalыңыздар. Номерді айтып қойсың. Номер байланыш номер 2 номер айтайын ака. 2 номер айтты. 0998 99 01 06. Бұл байланыш номер. Немен? 0221 19 53 80. 19 53 80. Ол WhatsApp. WhatsApp номер, а? Мына достар, 2 номерді экранға қойып қойдық. Атты жақтырғандар çalыңыздар. Мына универсал. Үйірідағы, улағыдағы, арғандай жиынға шыға тұрған шул танктың толық малыматын сіздерге Аравандан көрсетіп тартып қойдық туғандар. Анда содаңа береке болсын, Нұрсұлтан. Жаңыз келсін ака, ішіңізге келесіз. Жоқ, рахмат, сен дағы базарын берсін, шу танктың, кімге барса дағы бұйырсын,